الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوتو دفتر لولو أندande دفتر إمام النووي رحمه الله دفتر 240 النووي الإمام النووي رحمه الله. هذا إن شاء الله إن جنگي حديثا نوغي نيابو حديثا متواتر كو سيدنا أبي ذر في الليمو. هذا نوهي دين أندتنا hadisa sappoy e jeetataɓo mo janguno ɗen on ko o sahabajo ɗo kadi fellimo si on tigi no faala hiltitagol fi andugol o sahabajo ɗo yo hotu ka hadisa sappoy e jeetataɓo haray ko ɗon sifino ɗen fi o sahabajo ko homɓe woni ɓe haray en ala e hiltitade e sifagol fi tariha ko wiyete oɗo sahabajo saabu en sifinoke tariha makko haray kaka hadis won ɗen e janguɗo. Haray o hadis ɗo ko ɗum o yetoto hen ko tahrimu zulmi, harmingol tooñe. Harmingol ko wiyete tooñe, tahrim al-zulm. illa waddama tahrim al-zulm, harmingol tooñe. En hi'ay ɗo joni ko wiyete tooñe a hi'ata hay e mas'ala goto ka nder diina meɗen ka newnanaɗa tooñugol few. woni noon ko tooñugol ɓiɗɗo mum, woni ko ɓeygu ma, woni ko leydi ma, woni ko musidan ma, woni ko ille adlalla fo hay heferɓe ɓen sellay a toñuɓe. wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah inni wondema haysi heferɓe ɓen tooñi on wonta ko ɓe tooñi on ko wonu sabu onon kadi toñon ɓe, onon da'ima nunɗe. ɗum ɗon woni sariya men o. haray o tooñi ko yiyeten e hakkude mofte ɗen ɗum l'islam honɗum ɗum allaki few ko nunɗal yamira ɗen, nunɗal e bangeji ɗin fof, nunɗugol hakkude mum e wonki mum kin, nunɗa hakkude muɗum e himɓe mum ɓen, e ɓeygure mum nden, e ɓiɓɓe mum ɓen, e ko wiyete dental mum ngal, e laamu mum ngun, e leydi mum ngun, e denɗangal tagore nde. nunɗa hay hakkude ma e kulle ɗen, nunɗa hay hakkude ma e wurure nden, fop heɗen mari ko wiyete ille wondema bindi tindinde ɗum ɗo fof ko ya nunɗu. nulaɗo arno tawi goɗɗo no sunna ñuuƴi o nulaɗo maki koko wonna e wadude ɗo moƴƴa ko tooñe, sabu ɗi waɗama e fuyi. hay kulle ɗen fof ko iɗiɗe yamiraɗa nunɗu. kono waɗi tooñugol ngol nulaɗo maki walle musidɗo mon on o tooñi o tooña. sahaba ɓen inni nulaɗo men faami simo tooñi, si tawi woni mo tooña ko onno men wallirtamo, kono noon simo tooñi ko onno men wallirtamo. sahaba ɓe landi ɗum ɗon nulaɗo sallallahu alaihi wasallam. nulaɗo maki koyo yeetomo yo accu tooñugol, haray ono mo wallimo, sabu so wowlani ɗum ɗon yawmal qiyamati ko moƴƴireji makko ɗi ɗettoyte. jakana ndi oɗo hadisa ko hadisa marɗo mana molanaɗo, sabu e wawata sifade ko e hadisaji jelu e ayaji jelu allahu subhanahu wa ta'ala harbini ko wiyete tooñe. allah subhanahu wa ta'ala inni wama llahu bi zallamin lil abid, allah inni mi waɗani tooñowo jiyagen. ko ɗum waɗi ɗo seydina abi dharri filli an abi dharri lilghifari radiallahu an nabi sallllahu alayhi wa sallam qala ɓe maki wondema fima yarwihi an rabbihi. haray ɗon o hadisa ɗo nulaɗo fillotomo woni ɓe ittumo e jungo taguɗo ɓe o. mi mala hiɗe mari hadisa loleji tati ma loleji ɗiɗi, afwan loleji ɗiɗi. na mari hadis al-nabawi, hadisa mo yewtere de lulaɗo maki. na mari lol yewtere de lulaɗo filli tawatana kamɓe yewtide ko allah subhanahu wa ta'ala yewti yewtere nde, kono la seydina jibril jippini yewtere nde. nden ɗo ilewnu hadithul qudusi ko ɗum waɗi. hara hiɗe mari ko wiyete ko ina mari alquran, ina mari alhadith annabawi, ina mari alhadith alqudusi awil qudsi. ko ɗum woni alqur'ana ko daalol allah ngol tawata hara allah jollu seydina jibril yo ɓe seelo ɓe jolla nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo illewol ɗum qur'an, alqur'anare nden fop ko seydina jibril immina ari yottidinde e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ko ɗo illetewol ɗum qur'an. amma hadisul qudusi ko ɗo ko yewtere allah, alqur'anare nde. hadisul qudusi kadi ko yewtere allah, kono oɗo yoɗo koto ɗi serti.
القرآن ko dalol Allah hadithul qudsi kadi ko ko dalol Allah ko honto di sen القرآن ko seydila jibrilu nulete jollo ya nulado hadithul qudsi lo wala seydila jibrilu nulete dana se fami ko foko dalol Allah foko yewtere Allah ko hadithul qudsi nulado filloto woni yewtere dey ko no yewtere dey ko to yiwi kaki Allah subhanahu wa ta'ala ko la seydila jibrilu jippidide dendo inde hadithu al-qudsi aw al-qudsi dabari lo hadithu nabawi yewtere de nulado tigiri yewte jaka be addi baako nulado ngu no senditi tati koko be baaki ta ko seydila jibrilu jollibe dum lo inde qur'ana wala se fa e ko be yeti en be baaki haray ko Allah jollibe ko la seydila jibril addi dum lo inde hadithul qudsi e ko be kambe tigiri be baakali en ida gandi kadi baako mabbe on ko wahyu wa bayatu qadara hawa ko no la seydila jibril addi yawtere de on do inde hadithul nabawi dala se fa ida bari hadithul qudusi aw hadithul qudsi ida bari alquran ida bari hadith al-nabawi oɗo no hadisa mo jangeten ɗo ko nulaɗo yewtimo kono honɗum ɓe filloto woni yewtere nden ko Allah daali oɗo hadisa ko woni la seydila jibril jippini ha widla ka nder alqur'ana ko ɗum ɗon waɗi hani ille qur'an Allah daali ko ɗum woni fima yarwihi illa wondema wondema ittama en nulaɗo koɓe woni e fillade immorde e jeyɗoɓe on azza wa jalla allahu qala wondema Allah daali ya ibadi ko ollo yo jiyaɓe an inni harramtu zulma haray pellet mi harmini toñe ala nafsi e hoore am wa ja'altuhu baynakum muharraman mi waɗi toñe hakkude mon kadi no harmi fala tazalamu wata on toñidi Allah subhanahu wa ta'ala haɗuɗo hollo Allah inni toñe min tigiri miɗo harminani hoore an toñe goɗɗo huwata ko moƴƴi yawmal qiyamati o tawa ton ko boni goɗɗo huwataɗo ko moƴƴi ga yahoya yawmal qiyamati tawa Allah janfika mo Allah illi mi harmini toñe e hoore an mi harmini kadi toñe hakkudeji moɗon wota o toñidir jakama ndi a toñe hollum ta ko yaɓira ko ɗum waɗi ibnu taymiya ina mbaɗi ceernojo molanaɗo ibnu taymiya rahimahullah o illi leyɗe heferɓe ɓen si ɓe lunɗi leyɗe julɓe ɓen lunɗali leyɗe heferɓe ɓen ñiiɓay leyɗe julɓe ɓen hara ñiiɓali c'est que si heferɓe ɓen lunɗi julɓe ɓen tooñi haray ko wiyete ko hollu leyɗe heferɓe ɓen hettoto ñiiɓay ɓuri leyɗe julɓe ɓen e hoore koɓe julɓe koylete fi ko wonɗon ko julɓe so ñiiɓi laali lunɗal hatta soñƴoɗon ta soñƴo ɗum wonɗe ge hiide e ko wiyete ɗuma leyɗe men ɓe fof illi harramtu zulma haray mi harmini tooñe joni kon woni tooñe koko sari yaw illi kon tooñe la ko hawtutude ge fof inde tooñe hande kadi piiji boy heno woodi on no woodi woɓɓe hay sa illi ɓe immo aja juula immo ɓiɗɗo ma sa piimo ko wiyete fiyo juulma ɗuma ɓela e ogo buytoji ɓiɗɗo monɗuma koylete la ko sari yaw illi kon tooñe on woni tooñe zulm wiyete ko an tooñe Allah noon si harmini hunde e hoore makko jollo jakka goɗɗo no waylan Allah nande ɗo ko fiyolno Allah harmi koydete Allah kañum no mari haqqe harmingol goɗɗo e hoore makko dogingol goɗɗo hoore makko kanko yafalu wa yashau wa yafalu ma yurid Allah ko faala o kañum waɗay Allah kañum harminani hoore mum tooñe o waɗi kadi tooñe hakkude meɗen no harmi o illi en kadi no fala tazalamu wata o tooñiɗi Allah kadi loddi kadi fayi ya ibadi ko onon yo jiyaɓe am kullukum dallon o fof ko majjuɓe e andugal haqiqa piiji ɗi illa man hadaytuhu si wala on mo mi fewni fastahduni ɗaɓɓirelam peewal ahdikum mi fewla yo ɗo Allah yetoto e woni ɗo o dalana e woni ɗo o sifanto e woni ɗo wondema hiɗe hatojini e makko peewal ngal ko kanko jeyi harande le kanko jeyi aljalla o kanko jeyi piiji ko ɗaɓɓeten ko anda e lahara kanko jeyi Allah faala yen ɗettu fiiɓen fof rutten e makko o huntana e haajuji meɗen ko ɗum wayle on ɗum haray ya ibadi ndaare ɗo kadi himo noddirdewno kono yo jiyaɓe kullukum on fof dallul ko on majjuɓe
illa man hadaytuhu si wala ombo mi fewdi fastahduni ɗaɓɓirelam peewal ahdikum mi fewlaw jaka mi addiolum enen ko sababuji ɗin tum Allah ɗaɓɓire koya fiɓoro kamɓe ma ko ɗum waɗi jande o jande elege deɗa juula kolo yilete اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله فيو من الله فيو من جندو جند لتراد الله سبحانه وتعالى الله كدو يمري إيربو بيوال كوكاكو جي بيوال كوكاكو فيولتا أو فيولاي جاكا بيادلي مدو أتاكو متروتاكو مجولتا هذا يقول له بجرة بوقت دريسة مكدو ودي ويلي كلكم أوفب ضالون كو بجوبه peewal illa man hadaytu tuhusi wala omo bi fewdi fastahduli ɗaɓɓirela peewal ahdikum bi fewlaw jollon laaden enen e sifino fi tooƴe no mari noneji buy tooƴe no mari noneji buy no fuɗɗoro ɗum tooñugol allahu subhanahu wa taala allah ko daali illa shirka la zulmul azim waɗugol shirku ɗum ko tooƴe malanan allah tage arsike tibbila tere maɗa tagale kammu e leydi na lafitorde diya makko ɗan na lafitorde lemaji makko ɗi na lafitorde dimɗe makko ɗen na lafitorde piiji ɗi o tagi ɗi fof o tagu maɗa selli key hiltoɗa kafidamo e bani adama ma hiltoɗa kafidamo e leggal allah illi kala sirkallo nan haray on no toñila few illa shirka la zulmul azim hina mari lo kadi toñagolo ton toñugol hoore muɗum waɗa bakkatuji ɗum kañum kadi ko toñugol si allah lewnadima piiji ɗi fof allah ko daali wama jasaul ihsan illa l ihsan moƴƴere ko moƴƴere yoɓitirte si allah no leybima piiji ɗi fuu ɗamari tere selluɗe ɗamari piiji ɗi fuu facture alama tawde facture hay goto alama arde ɗo tawe fi guite maɗe fi cellal magal fi hunduko ma ko fi tere ma selluɗe ɗe fi hendudu wonɗa e fofude ndu fi ko wiyete illey piiji maɗi fof ɓiɓɓe mame ɓe guure maɗe ɗum ɗo fof allahu subhanahu wa taala no leybinama e waɗi kadi ka ɓandu ma fof piiji tata fof harano organise no haaliri lo facture alama e tawde sa yoɓitirimo yeddugol mo waɗugol bakkatuji allah illi wondema on ɗum haray wondema ɗum ɗon kadi ko tooñe ina mari noon kañum kadi tooñe façon golo ton toojugol yimɓe ɓen sike toojugol yimɓe ɓen toojiraɓe felade felugol hoore maɓɓe jattugol jawle maɓɓe ɗen wola felade hoore maɓɓe bollanaɓe jawle maɓɓe ɗum waɗa piiji ɗi fof ɗum no fof ko noone e ko yiyete tooñe fof ko tooñe jaka mi andi tooñe golo ton ko hakkudema e allah tooñe golo ton ko hakkudema yimɓe ɓen ɗi fof hiɗi haɗa ɗi fof hiɗi haɗa toojugol noone e tooñe o fof jonno toñeji golo ton allah subhanahu wa taala yafantoma ɗi hay sa tubaɗe ɗum noon ko woni hakkude ma e allah kon kono toñeji golo ton ɗi toñuɗa allah si a tubali o accataɗi ɗum woni wiyete shirku on kadi sa sirkani allah foti a jooɗaki tubuɗa ɗum ɗon hoɓɓitatake no be tububu ye kono amma ko tawata hara hiɗa wedditino e sariyaji allah goo ma anga yeddinoma harana sirku on ɗum ɗon ko geddi a toñi allah kono allah inni ɗiɗo sa waɗi moƴƴi kanko o ko wiyete mo yafete hay so tawi woni anga tubaɓe amma noon ko toñuɗa yimɓe ɓen kon ɗum ɗon siko jawdi joguetenaɓe ɓe jonnitaɓe kala ko woni ko ɓe jama on hetta saabu ɗum ɗon a feƴƴoyta yawmal qiyamati hara hiɗa jogani yimɓe ɓen allah kadi daali ya ibadi kono yo jiyaɓe am kullukum on fof kadi jaayi'un ko on weelaaɓe illa man at'amtuhu si wala umma mi ñammini fastat'imuni ɗaɓɓireela ñaamete at'imkum mi ñammina on jake andu ko allah subhanahu wa taala koko daali kon kal qur'ana wondema himɓe ɓen fof ko fuqara wallahu lghani fof ko waasuɗo ko allah subhanahu wa taala seede ko a waasuɗo sino wuro wotoro muusima ɗo ma ñiire wotere muusima ma goɗɗum ɓuuti e ma ayay ko honno gerdirta e sonjaji wa khuliqa al insanu daifa bani adama ko lowɗo allah indi wondema on fof ko on weelaaɓe si wona on mo mi ñammini haray ɗaɓɓireela ñaamete mi ñammina on ɗum ɗo fof ko allah faala on koye noddumo uduuni astajib lakum noddela notton ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala kañum ko faala ko wondema ko ɓattotoɗo mo toromo holla kañum hoori mum ko fus ko allah woni fi fof on ɗon allah ɓuri hiɗude o yilli kadi ya ibadi kono yo jiyaɓe am kullukum on fof kadi aarin ko holuɓe
o ngala conci holube illa man kasawtu si wala o mi holtini on fop ko holube si wala o mi holtini fastaksuni dabbirelan koltu aksuku mi holtina on fop ko holube on fop ko holirbe imanu ko holirbe ko wiete loere ko holirbe piiji di fu haray alla indi wonde masi wala o mi holtini dabbirelan koltu mi holtina woni kadi ya ibadi kono yo jiyabe an innakum no onon pellet no onon tukhti'una bil layli wan nahar hidon faggito bakkatuji jemma e nyalorma hidon falja kono faljere fanade do den wona faljere harate waaki sabu den do hinande fanado ko fanado tukhti'una yani hidon wada bakkatu hidon wada bakkatu haray hidon wadira bakkatu jemma e nyalorma wa ana aghfiru dhunuba jami'an ko mi woni yafotodo bakkatuji din fow fastaghfiruni dabbire la yafuye aghfir lakum bi yafano Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmeteno yo goddo innon mi andima ko bonno kon hey min ko mi dabbirma ko dum inde tuyo mi accane Allah ko non dabbire jaka mi andi honno dame den ko Allah tun sifori o sifado bonne la mi accana ene sa accani goddo de wotere laabi didi ala laabi tati kala ya bu ko ilata o fa la yawade kono Allah kadi wonno inni mi andi do bonndude jemma e nyalorma kono haray hono ko mi woni yafoto do dabbirela yafuye be accana woni kadi ya ibadi kono yo jiyabe an innakum tabitino olon lam tablughu durri o wawata la lorrude Allah ilolu kono yo jiyabe o wawata la lorrude fatadurruni sakko lorrammi walam tablughu nafi o yottota ko kadi nafu gollan o yottota ko lorru gollan o yottota ko nafu gollan fatanfa'uni si nafolla jaka be andi lo kadi on e fop se yeddi Allah dum lorata Allah fus e fop se rewi Allah dum lafata Allah fus du wadi Allah inni wonde ma pellet o yottota ko lorru golla yani o wawata la lorro sako lorro lan o wawata ka lan kadi nafude sako la folla Allah no tagi malaika la yasuna Allah ma amarahu wa yafaluna ma yu'marun wali kadi ya ibadi kono yo jiyabe law alla awwalakum si tawi woni arano mon on wa akhirakum e sakkitoro mon on wa insakum illa wanda ba himbe mon be wa jillakum e jillaji modi bibala kono fala do mana seki gila adna on Allah fuddi tago bani adam ha sakkitoto do baydew e gila Allah fuddi tagude jilla ha jilla sakkitoto do bayde do si dum wadama kanu belatike ala atqa qalbi rajulil wahid e der berde gorko burdo hulude Allah e modom ma zada zalika fi mulki shay'a dum kadi beydata e laamu ambu hay fus siki gila bani adama fudda tagede ha bani adama sakitano tagode mo gila jilla fudda tagede ha jilla sakita tagede dum do fosi piti dirama beddo fu ko wiete on huli Allah be fu harabe yeddale Allah fiw dum wale e berde gorko goto dum beydata laamu Allah do hay fus siki Allah fala yetade do ko wonde juulude jagga wana peeji dum ko ele nafitoro to du yawmal qiyamati la beydata laamu ma ko ditata laamu Allah kadilli law anna awwalakum tabitisi tawi woni arano mo o wa akhirakum e sakiti do mo wa isakum e yimbe mo be wa jillakum e jillaji mo di kanu belatike kadi ala afjari qalbi rajulil wahidil minkum e berde goto e modo burdo bodde bana qasa zalika bil mulki shay'a du kadi duitata lama mo fuyi seki ko Allah tagi ko fop jilla e himbe gila ka fuddita go ha sakitiro bayno dum piiti dire fop yedda Allah dum gonko yedda do kadi fu wade e berde goto burdo bonde dum kadi duitata lama Allah mo fus wonni lo hollu law alla awwalakum wa akhirakum stay arano mo o kadi e sakitoro mo wa insakum wa jillakum himbe mo be e jillaji seki himbe be fu e jillaji di fu qamu fi sa'idin wahid belo fu daro e leydi wotiri e tere goto seki jilla e himbe gila Allah fuddi do dum foppiti dire daro e ko wiete tande wotere fa sa'aluli be ille wadema be torila fa a'taytu kull wahidil mas'alata
mi okki mo kala e ɓe toriɓe ɗo landal mum ngal ma nakasa zalika mimma indi hay fuskadi ɗuytata e holno e komi jogii ko illa kama yankusul mikhyat si wona wano meselal ɗuytirta ida udkhila al bahar sigal naadama ka maayo meselal si naadama ka nder maayo ƴawlama si meselal naadama ka maayo no hirtani ko toɓɓere wotere iwata ka nder maayo Allah illi ko non kadi Allah fo jilla e himɓe fo si piitidirama fo darike lo ko goto torike mo o ɗettimo kala o ki haray no wayi wakko o jogii ko no wayi wakko ɗuyti ko wa ɗettuɗo meselal yeyke bahar laadigal ka nder ndiyam ɓanti ko yiyata meselal ngal no ɗetta ɗon haray ko ɗum on tigi ɗetti e Allah fo ɗetti e moƴƴereji Allah ɗi ko ɗum Allah faalayno de ɗum torela mbiɗo jogii ko lannata walillahi mirasu samawati wal ard torela taw yaw toro ɗon lo'ugel taw yaw toro ɗon sifa moɗon min miɗo jogii min ko bonnuɗo are mi accana e on hila mari ko lannata si ɗon kadi feƴƴi so mayi naadoya on aljanna wonni kadi ono ya ibadi kono yo jiyaɗa innama hiya amalukum haray tabiti no ɗi piiji ɗo ko golleji moɗon uhsiha lakum miɗo marana on ɗi aray golleji mon ɗi mi maranay on woni naafi lorraylam a nafaylam golleji ɗi wonɗon wadde ɗi fof jinnayɓe fof si piitidirama honɗum mi maranay on woni summa ufikum iyaha on tuma noon mi yoɓoya on ɗi yawmal qiyamati so maayi yoɓoyeɗo jaga mi anndi golleji men ɗin ɗum ɓeydata laamu Allah ngon ɗuytata laamu en fof si en boni ɗuytata laamu Allah en fof si en moƴƴi ɓeydata laamu Allah ngon haray golleji men ɗin ko enen nafitortoɗi Allah maran en ɗi se maayoyi noon en yehi ka makko o jonnitamo kala ko golluɗo faman wajada khayran kala noon on tawoyɗo moƴƴere yawmal qiyamati falyahmadillah yo yettu Allah sabu Allah marante woni ko wonɗa e gollude ɗo ko joni noon ko noone no wonɗa gollirde no hettiroyta to anga awata ɗo maaro hettoya to foññe few koko wonna si tawi woni ɗa tutude ɗo ko moƴƴi koko moƴƴi hettoyta to si koko boli kadi kadi wa kaza haray ko noon ko ɗum Allah inni wondema haray golleji mon ɗi min mi maranay on ɗi woni mi jonnitoyam haray noon mo tawoyi ko moƴƴi e konko mi maranno ɗum haray falyahmadillah yo yettu Allah wa man wajada gayra zalika mo tawi noon hina noon woniri bimana ko piiji bonɗi tawoyɗa yawmal qiyamati haray falwa fala yalumanna illa nafsa oɗo kadi wata o feelu dey si wona hoore makko ɗa feelu hay e gorto par ce que piiji ɗi wayloytake yawmal qiyamati koko awɗa ɗo kon waoyta to ɗum waɗi Allah ini sa tawoyi koko moƴƴi yettu Allah sa tawali kadi a tawi haray ko aksu zalika bimana hina noon tawɗoɗa hina piiji moƴƴi haray ɗum kadi pellet wata feelu hay e goto de si wona hoorema haɗa ko imamu muslim filli hadis o ka raɓɓinɗingol fof ko faala koye rutto ko Allah subhanahu wa taala laɓɓinanen mo dewal ngal hara en kafidali mo hay e goto si tawi woni kadi hiɗen faala goɗɗum fewta mo toroɗe saabu kanko mo jogui ko lannata hara himo mari aljannaji himo mari kadi ngaluji ɗi lannata hara hadis on ko ɗum tuɓɗi e hara en addi oɗo hadisa gila fuɗɗide deftere nden ko nder oɗo hadisa janggude hadisul qudsi hara mi mana haray ko hadisa ko lulaɗo ɗum yewtima kono haray ɓe filli o hadisa ɗo e immorde e Allah subhanahu wa taala saabu oɗo hadisa haray ko Allah subhanahu wa taala daalimo haray hiɗe hacca ka darsu men ɗo inchallah hiɗe tori Allah subhanahu wa taala yo Allah arsuke o wiyete tawhid laaɓuɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh